hormattуу жердештер, zamandaşlar, meymanlar. Эртең эл аралык театр күнү. Биздин кесиптик күнүбүз. Быйыл Жумгал театрына 70 жыл, анын ичинде профессионал театр болгонуна 10 жыл. Бекбекей ансамблине 30 жыл болгондугун биз өткөн программаларыбызда айтып келдик. Сезон жабылганга чейин дагы айтылат. Ошондуктан бүгүнкү театр күнүнө арналган программабызды биздин театрда коюлган спектакльдерден, ырлардан үзүндү көрсөтүүдө ылайык таптык. Кадырлуу жердештер, эл аралык театр күнү менен сиздерди дагы бир жолу куттуктап, программаны баштоого уруксат этиңиздер. Чайын кыштагында биринчи жолу драмалык кружок пайда болгон. Аны жаш мугалим Абдашым Көбөгөнов жетектеген драмалык кружокко Жумгалдын булуң бурчунан таланттуу жаштар тандалып алынган. Ошол таланттуу жаштардын арасында Абдыкалый Темиров, Болот Абулгазиев, Сатар Жумаев, Шарапат Жапарова, Акиши Айдаралиев, Касымалы Конушбаев, Үмүт Жунушалиева, Мыскал Өмүркановалар бар эле. Абдашым Көбөгөнов жетектеген драмалык кружок Жаңыл Мырза, Кайгылуу хоккей сыяктуу драмаларды коюшуп, 1938 жылы республикалык олимпиадага катышып, биринчи орунду жеңип алышкан. 1939 жылы драмалык кружок Жаңыл Мырза спектакли менен кыргыз искусствосунун Москва шаарында өткөрүлгөн декадага катышкан. Келер менен драмалык кружокко Колхозовко Саралык театр деген ардак наам берилип, Абдашым Көбөгөнов Кыргыз Республикасынын эмгек сіңірген артисти деген наамга татыктуу болгон. Театр Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин ардак грамотасы менен сыйланган. Ошол театр бүгүн 70 жашта. Театр 70 жашында Жумгал өспүрүмдөр музыкалык драма театр делинген профессионалдуу статусунда юбилейин өткөрүүгө камырып жатат. Бүгүн биз Жумгал театрынын 70, аны профессионал театр болгон пьесалардын негизинде коюлган спектакльдерден үзүндүлөр көрсөтүп, театр жөнүндө учкай сөз кылмакчыбыз.
Kim oturun ama? Sağam ne oldu? Cönele, siz benim gözüme abdan başkaca görünüp gittiniz. Qanday? Özümde aytalayım. Tübümüz çaltıragansın, iki gözümüzden nur jangansın, iki dalımız, iki tengir toğu okşop. O günöğümden arılgan sayın, benim kasiyetlerim gözüme köprüp görüne başlayın. Günöğü getirsem geçirgeysiz canavar. Tura koy moğunum. O abdilindegini aytkanın günöğü olboy. Hiç kim kuda emes, kudadan juda emes. Bunu bilip al. Kursan canavar. Abirok benim köngülüm tınçığır emes. Hayım nege? Artıkça jaralagan can ekensiz. Жақшылық жасап адамға жанын соғып издеген. Күнөөгө баткан мен элем кичи болдум сиз менен. 10 күндөн бери байкасам түшүнбөдүм бир ишке. Дилгир болом бир ишке. Тартынбай ачык айтчыра. Касиеттүү абамды калкы кадыргылабы? Калк башкарган Азимхан Марты кадыргылабы? Эртели кеч кол берип эли кадыргылабы? Эл башкарган Азимхан Деги кадыргылабы? 10 күндөн бери ушул сөз мээңди чукуп жеп койду. Жүрөккө кызыл чугуп койду. Zirek ekensin çıra, zirek ekensin. Bu sen gelgenden beri elde azırağı kavgalıp kaldım. Sana köprüp, vaktımdı cupşap, köprüp darsa okutayım dedim. Bu sen andan çoğuçula bak. Hem Azim Kammel'e nağeşen kadırlaşmayıp dedin mi? Kanınızga kadırınız kanday ekenin bilgim kelet canavar. Kedeyi bala mı bu var? Kızaat kılak degi biz. Üyülüşüp günüge bu bakışa teli biz. Kanı kadır kılbasa bu kalpası mendey bolu. Kalpası mendey bolu. Oso bu kalkının göğünü tolu. Azim padişah göreni hardağımday görem. Ayavay çımdap sorasam çımday candan bölөгün şen berer. O barkımdı bekemdep bilem. Tamam bolsam akırı Murat jettirem. Hazreti Canavar, imaytam açık sırımdı. Жалғыз sizge jetsem dep Kudayga önümü oldu. Adamdık üçün jer kesip araladım dalayım. Adamdık sırım jaşırsam abake, ala olup kalayım, ala olup kalayım. Kumdu çölde kelatsam adam düsböl kanatı var. Aydın bütküs sanatı var. Azrail perişte astımdan çıktı. Tokta, kedey balam, hazır senin çımınday canındı alam. Degende sizge kilatkanımda aytıp caldırıp jiberdim. Oşonda Azrail perişte ordunan bir tegelenip dep açığı çığırıp Ağeşendin atına tağanın üçün 13 gün möhlet verdim. Dep gözden kayın oldu. Oşentip aldığınızda 10 gün jürdüm. Demek 3 gündük ömrün kalgan eken da. Hazreti Canavar, bunu siz murda hele bilgen çıkarsız. Ben bunu gözümden okugan elim. Hazreti Canavar, emi sizden ötünürüm bir öğana. Tartınbay açılay. Tileğin de orunda da. Kadir kılsa kanınızga barınız. Zat kılsa beginiz, layık bolsa keminiz. Beginizden 3 günge tahtısın sürap eliniz. Hem ne deyt? Kimdin zamanı, kedey kandın zamanı. Degen uran canırıp, kettin arman arılıp. 3 gündük ömür içinde taht üstüne bineyin. Oşol yerde oturup, kıyamat gözde yüneyin. Doğranımdı kılınız, canazaga turunuz. Kadırınız var bolsa, abake, mınake, uşul işti kılınız. Hey! El vurutkan kuğu gedey. Sen sekirgin geldi ya bir gödey. Kaçıp kelip tiyaktan, sen kan bölün gene ev yaktın. Kalpanağa takcaman bu. Kandı kaburdun sanağındı. Kan tipsiye taraf azim kan. Kan kurutkan aramdı. Uğru olsan tiyakta. Sen kan bölün gene ev yakta. Karrakçı seni kan bulsam. Kanı yakta. O deratkan bulay. O Azrail Calankıç. Dart damın atındı. Dart. Men bildim. Men bağırım bildim. Bu dünyada bir Kudaydan başkası bağırdığı kalp eken. Men alıstan arzıp gelgen ağeşen. Kalptan başkan aytmagan. Maktan jarcan durbayım. Men bunun emnesine eşelen. O deratkan Kuday. O Azrail Calankıç. Oldu bir kırma. Korodoglar oksun. Eldim bağrı oksun. Men bunu kıykırıp jattım ölemin. Men bunu eldim bağrına jarıya kılıp atıp ölemin. Eli işengen ağeşeni kalp bolsa, ağa işengen elem ne ola? O deratkan Kuday. Oldu. Bu Azim kanға баралық. Қадырымдың бар жоғын білгізейін ба?
Sağanak. Azretli canaba. Ham bolsam da ölemin, bolbosam da ölemin. Kalıp aytsam da canaba, canımdan жақсы көремін. Жүрі ғой, çırak. Жүр, Kasım kanka var abi. Sizler профессионалдуу статус алууга негиз болгон Кыргыз радионун алтын фондусуна жазылып калынган Дейкан спектаклинен үзүндү көрдүңүздөр. Бул спектакль 1994 жылы Манас Миң фестивалында алдыңкы орунду жеңип алып, элдик театр профессионал театр болуп уюштурулууга негиз берилген. Райондук администрация 1994 жылы 18 июнда атайын буйрук менен Жумган өспүрүмдөр музыкалуу драма театрынын түбүн түптөгөн. Аны республиканын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Асейин Абдраев көркөмдөгөн.